Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh duduk kembali. Duduk pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan duduknya, pelan-pelan. Jadi anak-anak sekalian boleh silakan bangsa lagi ya. Ketakutkan berhenti lama. Ayo duduk, kita duduk. Ya, duduk manis, menghadap ke depan semua, menghadap ke Kak Seto, menghadap ke Kak Seto. Menghadap barat. Hadap sini semua. Menghadap barat, menghadap barat. Menghadap barat. Ya. Cek, cek. Kita baris yang sama ya. Adik-adik boleh geser ke sini lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh duduk kembali. Duduk pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan duduknya, pelan-pelan. Jadi anak-anak sekalian boleh silakan bangsa lagi ya. Ketakutkan berhenti lama. Ayo duduk, kita duduk. Ya, duduk manis, menghadap ke depan semua, menghadap ke Kak Seto, menghadap ke Kak Seto. Menghadap barat. Hadap sini semua. Menghadap barat, menghadap barat. Menghadap barat. Ya. Cek, cek. Kita baris yang sama ya. Adik-adik boleh geser ke sini lagi.